Seatova Arona osvajala je svojim dizajnom i prije. Oku ugodna, dinamična i u skladu s trendovima. Seat je uvijek znao pogoditi dizajn, pa se s pravom pitate što se to još na Aroni moglo poboljšati ili bolje rečeno proljepšati. Nije trebalo puno da se dojam promijeni. Uz samo malo krupniju rešetku u braniku i premještenu maglenku razlika je očita i po tome ćete novu lako raspoznati. Ponuda motora je jednostavna, od 95 do 150 konja turbobenzinci, s time da ovdje je 110 konja 1.0 TSI, a tako i s ove strane jedina je razlika u tome što ovdje nema prašine, ovdje ipak nešto malo ima. Arona je klasičar, ne nudi se u električnoj varijanti, ali niti kao dizel. Benzinci su jedina opcija. S druge strane, dizajn nije nimalo klasičan, što nas podsjeća na same početke Arone koja je dobro prodrmala B SUV segment svojom prvom pojavom. Seat je htio stvoriti baby SUV s wow efektom kakvog je svojevremeno izazvao Leon. Ovo što vidite je koncept Seat IBX koji je još 2013. pokazan kao smjer razvoja Arone. Nevjerojatno je sličan prvoj Aroni koja je rođena 2017. Aronina snaga je bila primarno u dizajnu i tom španjolskom dizajnerskom duhu koji uvijek pali kod kupaca. I zato je nova redizajnirana Arona zadržala taj duh i svoj dvobojni izgled. Ljepota bočne linije ostala je nepromijenjena, dakle ovdje je kontrast krova i karoserije i ovdje nije samo obična crna nego nekakva metalik siva i to je baš super stoji. U vožnji se također ništa nije promijenilo. Arona vozi na MQB platformi iz Volkswagena i ima dobar omjer udobnosti, oštrine i jednog općeg komfora. Ako baš trebamo secirati, dinamika je mrvicu izraženija od mekoće kod upijanja rupa, pa će se Arona primarno svidjeti onima koji vole dinamične, oštre i okretne automobile. Preglednost je ostala pozitivna strana s jednom važnom promjenom u interijeru. Unutrašnjost se promijenila u nekoliko detalja. Infotainment je sada iznad ovih otvora ventilacije. Dakle, to je osnovna razlika. Volan je vrlo sličan kao prije, ali ono što je ostalo isto je dobra, zdrava ergonomija. Vrlo brzo ćete se na auto naviknuti i uživat ćete u ovim sasvim finim materijalima i jednom zgodnom dizajnu interijera. Postoje dvije vrste ljudi. Jedni koji obožavaju potenciometre za pojačavanje i smanjivanje i oni koji ih ne vole. Ovi prvi su češći i nažalost ovdje više nema potenciometra nego se sve upravlja dodirom. Dok su kontrole na volanu, život je i dalje lagan. S druge strane, višlje smješteni ekran puno je pregledniji, pogotovo zato jer Seat uporno ima sva sitna slova na ekranu. Treba i malo privikavanja na kretanje menijem i tu je Seat potpuno svoj, ali i cool kad svime ovladate. Ima i nekih sitnica koje su naizgled banalne, ali su baš interesantne i simpatične. Auto je pun detalja, pa tako i ovaj gumb, kao što vidite, pulsira kao srce. Fora. I za kraj malo o cijeni. Benzinski motori su jedina opcija. Tu su 1.0 TSI i 1.5 TSI. Da ne ulazimo u previše detalja, najjači motor sa sobom vuče barem Experience opremu i obavezno DSG sa 7 brzina i to zadovoljstvo stoji 182.500 kuna. Testni model Experience ima 110 konja i stoji od 160.000 kuna naviše. U pravilu upravo Experience sa 110 konja model koji bi mogao biti najtraženiji u gami.